President Yoweri Tebhaburwa Kaguta Museveni kuyamara kurahira bagiraho okushemererwa kw'amani batambura barwo mu kishayi baza haruguto bakwata Rubabo Road baza roundabout batyo Republic Road mpaka ahambugaza district bagaruka omu kishayi kurabira Karegesa Road. Broni kikanshemeza yagira ngo omubwire bwo bururu abantu bakabana bahagira abantu abatarukushana kwabaretera okwebaganisa ngo ebyo babirujemo bagaruke ahamirimo yabo bashagike program za government ahabwentunguka nabwo eco atitachiriho bwekwaso so tushemerere gukora no kureba ngo twayihamu ebyo byo kwebaganisamo kandi kindi tutanise ebyo burure nyuma tubirugeremo hati tugarukire umubuhereza. Davis Mutabanura arukurira ofisi ya NRM Rukunjiri yarabura eminyeto eya hansi y'emyaka 80 okureka kubuza ngo gains ezibar protectinga zirinkahe kandi nubo gains abazirwe omubwebembezi bwa President Museveni abarukuretaho program zentunguka ngo bakore babeje uza ngo gains niziha ezikwisa tujyache ngo tuprotectingire abaryaha muri majority abine emyaka eri hansi ya 20 ebyo bururu ruhwire hati turumuntu tuzomubwire ogwo gukora nimbashaba ngo tukorere hamwe ahabwo burungi bwa Rukunjiri ahabwo burungi bwa Uganda ahabwo burungi bw'ecyanga citu. Omugaru kwenda kushana nago abebembezi babushenyi aba NRM barugayo basima abantu babushenyi abayihireyo bakashagika mukuru w'ihanga na ba flag bearer omukaruru akahuira kati 2015 biko kubanza omwakogo na percentage ya 82. Ebi byona babigamba obubaba bari hakishayi kizinda bari kujaguza obusinguzi obwa mukuru w'ihanga ahabwo kuhika ahakurahira aba bagaruka basima President Museveni ahabwenkurakurana ekyaresire omwihanga harimo amarwariro amashomero enguto esente za PDM hamwe na nebindi. Ebintu bingi Kabusenyi district ikanyoya bya chairman wa LC5 kwa myaka 10 nganyumu ebintu bingi cyo kubanza tufunde ngudo abo kuba engudati na mununga orugudo orushaka katungu kozimwe abantu mbere mbasahe bito ebyentashi program eje bakubasaho sometimes bedagizerga mu ya PDM mu continent ya Africa mahanga huona gatwini niyo program yoka eja kuri mu Uganda amahanga gani ngahura Adamu Semugabe owasingire akame ya kizinda Kigoma Town Council yashaba abanyabushenyi okorera hamwe n'abebembezi babo ngo obundi ebibere bitakozirwe bikakorwa ahabwenkoregana nungi mu Uganda tumanya ngo binge biriho umwe ebitatambugireje onga tugira gumiserizana nje kikuru abo kubona Bible ninge bitabikwera byona bikigambo buri kimwe basa ubutaba perfect uko gumiserizana lohika Jafari basajja barabahine ebyashaba government entasya erukuza kutandika hamwe na nenchureji okugira ngo ebibayongeramo amani menji ahabwo burungi bw'abanya-Uganda. Tibugandi aho kuba ariho abantu abafire gabyatse n'abandi kandi turebuka ngufire murapusi tiro kwinjizinga ombishi ya security na munonga tikamye kandi nayishi ya corruption president nawe yajyanenda NRM bikore namani everything yabaho zero tolerance. Ihanga lyona lyasiba omukujaguza obusinguzi bwa mukuru w'ihanga aho yatungire obucweka nshanju na kamwe omukaruru gasha kwa Robert Mugabe na Olivia Nasasira ahabwa Tayari West. Nibyebyo